प्रवीण अरे सब रोगी को ब्लड सैंपल कलेक्ट कर बड़ बड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट को पठाइबार बंदोबस्त कर आ अंचल माटी पानी परीक्षा कर जहाँ जना पड़ो ए डिजीजटा व्यापुची कौटी तो जो मैंने इन्फेक्टेड ना से दूर दूरांत स्थानांतर अरे योजना अनुसार सब व्यवस्था कराई किंतु किंतु ये परिस्थिति हाथ बाहर चली गला जदि अति शीघ्र ये रोग वैक्सीन न बाहर सब चिकित्सा फिका पड़ से तो कौन दूर दूर को स्थानांतर कर चल छटपट जीवन तो मनुष्य कब पाल्टी एटा मोर गाँ मो बचार खड़ा मरबी जदि ये मरबी यही गाँव को बचे पारे ईश्वर तांडव लीला समस्ते हाँ समस्ते नष्ट पाई समस्ते आमे समस्त को बचाइबार प्रतिश्रुति तो दे पारिबनी एति कहूँ जदि मरबू तुम सहित ही मरबू गोटे पार्टी फंक्शन रे देरी रे पहुंचली बोली कुकुर वाली झगड़ा करला मोर साथे मोर भी अवस्था सही आलो से स्त्री लोक पूरा ना रे आ गध करी खंडौଛନ୍ତି जीवन रे खाली गोटिए शांति मिल पाछि जानि छु ए सरकारी ऑफिस रे बसी मଣିଷ शांति रे बंची पारि छि ता के बुझिबे बिल्कुल ठीक कथाटा कहले सांग ए सरकारी चाकरी रे काम करले जेते ना करले देते कार के जे जाय रे ए छालिया पबजी गुडे बाड़ी दबा जा पबजी गुडे जीवन ए ए तो अर्ली मारी आछि देखी अरे जे तो सेवाटे करे मारी आछि मु किछि पचारली ओते हेल्थ मिनिस्टर तो देखा करिवर अछि ए हे नॉकआउट हे गेले रे ए जल्दी आ रिवाइव करो ने यार स्टार बिजी हो छथि देखाई परिबे तमरे पबजी खेळ टीवी रे लाइव चलुची ए जानि परछो तो ए भाई देखो पबजी और की मैच चल अछि केवल सत देखा साधारण जनता सतटा या मयूरभंज प्रतिदिन शह शह लोक एपिडेमिक किंतु स्वास्थ्य विभाग से अक्षम से सबु बाटे समर्थन चिकित्सा आवश्यक बिल टी पास हो पारुनी एतिरे हमर दोष कोन मु आपण को जने सांबादिक नुहे मु आपण को जने सांबादिक नुहे जने मणिसा प्रश्न करछि आ आशा करूछि कि आपण भी जने राजनीति नुहे जने मणिसा भाई उत्तर दे हां ठीक अछि पचार पीड़ित को पे आसीबा इंटरनेशनल डोनेशन आ केंद्रीय अनुदान रिपोर्ट नाही ये अर्थ सब पड़े गला केउ अनुदान कथा कहउछ जने जर्नलिस्ट को से सब अनुदान रिपोर्ट दवा मु ठीक मने करूनी
ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ନିଜ ତରଫରୁ ହାସିଲ କରିବା ଜରୁରୀ ହେବ ଆଉ ଏ ହେଉଛି ସେ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ପ୍ରୁଭ କରୁଛି କି ଅଧିକାଂଶ ଟଙ୍କା ବାଟ ମାରଣା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଅଛି ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ଠିକ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ এই রিপোর্ট যদি মিডিয়াରେ ଆସିବ তাহলে তারপরে আগামী ইলেকশন ইয়ার কোন প্রভাব পড়িব এ কথা আপন মোট ভালো জানছেন नमस्कार नमस्कार স্যার মো দেব প্রকাশ ত্রিপাঠী স্যার এই অঞ্চলের জনে খেলিনামা এনজিওর মুখ্য করেছে স্যার এমানে তাহলে এই অঞ্চলর বিশেষরে বহুত স্যার এই জিল্লার তো লোকর সুখ দুঃখরে ସବୁବେଳେ ସାଥ ଦେଇଛି স্যার ମାନେ ଆସିବାର ଜାଣି স্যার খুশি ଲାଗିଲା স্যার ଆମକୁ ବି ତୁମ ଭଳି ସମାଜ ସେବୀଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଗାମୀ 10 ଦିନର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଷୟରେ ଆମେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅବଗତ କରିବୁ ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଯେହେତୁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି ତମ ଏନଜିଓରେ ଯଦି କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିକି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍যার ନିଶ୍ଚିତ ତା ଛଡା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସିମ୍ପଟମ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ଏ ରୋଗୀମାନେ ଏ କୂଅ ପୋଖରୀ ପାଣି ପିଉଥିବାରୁ ଏ ରୋଗଟା ଇଜିଲି ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଗଲାଣି ଏ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗଟା ଏ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଛୁଇଁବା କଫ କାଶ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପି ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି এই কথাটা ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି এই ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସ୍ପିସିସ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମିଳନ୍ତି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀରେ ହିଁ এই ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସ୍ପିସିସ୍ ତିଆରି ସମ୍ଭବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବୋଧିକ ଭାବେ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବେ ପାଣି ସାରି ଆପଣମାନେ ସେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏଠିକି ଆସିବେ ଏହି ରୋଗରେ ଇନଫେକ୍ଟ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଉ ମେଡିସିନ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି କାମ କରିବା ଠିକ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ମାତ୍ର ଉପାୟ ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ଆମେ ଏଠି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆରେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପୋକ ମାଛି ଭଳି ମରୁଛନ୍ତି ସେଠି କଣ ଆମ ଡକ୍ଟର ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ତା ଛଡା ଏ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ ଏ ରୋଗଟା ସେଠି ବି ବ୍ୟାପିଯିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଏ ରୋଗଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକିବା ତାହା ଛଡ଼ା ଆମେମାନେ ଏଠାକୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛୁ ସେବା କରିବା ନିଜ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯିବୁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଭାବେ କରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ନଲେଜ ଅନୁସାରେ କାମ କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ମଠାମାରୀ ବାବଦରେ ଟିକେ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ ଭଲ ସାର୍ ଆପଣମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ତେଣୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତାଙ୍କର ମୋ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସାର୍ ଆସୁଛି କଲଣି ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ନା ମା ଆପଣ ସେମିତି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର କାମ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ରୋଗୀ ନାହାନ୍ତି ଘର ବୋଲି ଶବ୍ଦଟି ଅଭିଧାନରୁ କେବେଠୁ ଲିଭି ଗଲାଣି ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଦିଟା କୁନି କୁନି ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏଇ କୁଡ଼ିର ଥିଲା ପରି ଦିନେ ଦିନେ ସେମାନେ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ
ପୋଡ଼ା ଶବକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଖିର ଲୁହ ସରିଗଲା ରେ ପୁଅ। ଆଉ ଏ ହୃଦୟଟା ହେଇଗଲା ପାଷାଣ। ସେମିତି ବି ଏଇ ଗାଁ ତ ମୋର ପରିବାର, ଏଇ ସବୁ ତ ମୋର ଛୁଆ। ये सब होला पर भी आपण एते संघर्ष करी ए समाज को निज जीवन उत्सर्ग कर देछन। अरे याठू बड़ मार्गदर्शक और किए ही पारिबो। ଜାଣିଛୁ ପୁଅ, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଖାଲି ଶବ, ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷଠୁ ବି ଅଧିକ ଶବ। ଶବର ନିଆଁରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳୁଛି ଶ୍ମଶାନ। ଦେହ ମୋର ଶିହରି ଉଠେ ଯେବେ ଦେଖେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମଣିଷ, ଯିଏ ଧ୍ୱଂସର ଲୀଳାକୁ ଅଟକେଇ ଦଉଛି। ଏଇ ଗାଁର ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ନେଇ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶବ ପାଲଟିବାର ଦେଖିଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ହିଁ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମଣିଷ, ଧ୍ୱଂସର ଲୀଳାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ। ପୁଅ, ତୁ ପାରିବୁ ତରେ। हाँ माँ, माँ को निश्चय पारिबी। तमर आशीर्वाद थिले हमें निश्चय पारिबू।